Dobro večer, dobrodošli u Zdrav mozak. Danas u Zdrav mozak onog Fino Lupino, kako se zove čovjek? Fino, slika zove se Lupino. Lupino. Tako je. Halo. Halo? Da. Dobar dan, gospodin Lupino, pri telefonu Stefan. Da, ja. Zovemo iz 3. maja brodogradilište Rijeka. Dobar dan, imate li sekundicu? Imamo. Odlično. Zovemo vas u svezi, mi bi radili sada novogodišnji kalendar. Šta? Novogodišnji kalendar bi radili. Pa eto, nema poznatijeg definitivno fotografa u Lijepoj našoj, pa smo se sjetili vas ukoliko ste zainteresirani, ne? Da, recite, baš slabo čujem, evo. Baš sam sad, evo, danas su mi došli iz Rijeke pokupiti iza 6. Imam veliku izložbu tamo kod vas, u Guvernerovoj palači. Odlično, to je lijepo. Danas 6. baš imam. Bravo, baš nas to ne zanima. Nego slušajte. Malo jače, govorite sam tu u restoranu i bori se. Da. Daću vam našeg direktora, dakle, našeg brodogradilišta koji je zamislio kako bi htio kalendar ukoliko biste se vi ulovili posla to fotkat, ne? Pa bi se, zašto ne? Bi se, odlično. Samo malo. Magistar Klarić, halo? Izvolite. Da, čujem. Halo? Čujem. Gospodin Lupino? Da, ja sam. Halo, čujete me? Sad čujem, da. Čujete me, lijepom pozdrav. Kako ste vi, gospodin Lupino? Dobro. Pa dobro ste, a baš mi je drago da vas čujem. Odličan ste mi, znate? Da, hvala. Odličan ste, ovako gledajte. Pazite, mi smo željeli napraviti kalendar sa dizalicama. Evo, sad malo idem van. Odite van, bolje odite van da ne poludim. Evo, sam vane sam, evo, sad čujem bolje. Gledajte ovako, mi smo mislili napraviti kalendar sa dizalicama. To je dobra ideja. Znači, pazite, mene ne zanimaju ljudi, mene zanimaju dizalice, jer dizalice su u mome poslu, u našem poslu sve. Evo par riječi će kolega reći o dizalicama. Dakle, imamo teretne dizalice koje automatski dižu brodove, imamo i hidraulične dizalice s kojih vi možete kao biti gore na dizalici pa visit pa slikat, znate. A isto tako smo zamislili da par lijepih djevojaka onako budu na dizalicama. Da, pa to je to. Jer to je ono kao stari ruzinavi brod dizalica i ona sa sisama stoji, razumijete, to ide ludo, jel da? Da, to je dobro smo se sjetili, ludo. Halo? Da, čujem. I sad gledajte, pazite, uz te dizalice bi snimili i ove zavarit, kako se zovu, ja baš... Zavariti. Ove katode. Aha, katode, da. Sad pazite, katode bi isto snimali, znači imali bi prvi, drugi mjesec katode. Kolega, recite koje katode imamo? Imamo katode disfultivne kao i one koje su funtilne, ali više bimo se bazirali na fultilne katode, znate? Vi znate što su fultilne katode? Da. Odlično. Dakle, tako, onako kao onaj kalendar od Stihela, neka djevojka pa ona vari na fultilnim katodama. Znači prvi, drugi, treći, četvrti mjesec bi nam bili, znači koristimo taj metal, to željezo za glavnu oplatu provu. Evo sad će samo kolega, molim vas, samo recite ko je... Imamo fultilnu katodu i unfultilnu. Ne katodu, kolega, limovi prednji od prove. Imamo provne limove. A koga ćemo staviti na dizalicu? Kačunka možda ili Nives Celsius? Kako ste smiješni, uvijek sam znao da ste duhoviti. Duhoviti je dečko, da. Dakle, je li dogovoren posao, gospodine? Da, ili koga ćemo staviti, ja? Je li dogovoren posao? Možemo mi doći onda javiti sad kad bude vaša izložba koja nas ne zanima. Može 100.000 evra, može. Može, znači vidimo se na izložbi gore kod vas u Guvernerovoj tu gore. Da, u Palači. Može? Može, da. Ajde, dobro. Bog. Da, Bog.